jaartii namaaf dhalte yoo qafuudhu taate maali meera deemi jaartii namaaf dhalte yoo jaartii durummaan qabne qabuudhu yoo taate jaartii namaaf dhalte yoo jaartii dubrummaan qabne yoo qafuudhu taate tama gaafiin biraan jirtu gaafiin soomanaalleen hin jirtu assalaamu alaikum alo ayyee assalaamu alaikum Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ayyee Syekh naga. nagaa akkam fayyaa Lagi datang enggak, Bang? Apa coba ya, Bang? gaafadhu Kafin itu yang tuh berarti Misalnya kenapa tak podong purin jadi nama apa dah yang pacar di rumah kalau yang kabur tak deh. Yo tak deh. yoo taate ayyee Enak kamu? ni dhagaa Misalnya namanya lagi jadi jadi rumah udah wajin kata apa berarti jangan tadi wajin jirata itu lagi namanya jadi rumah kamu yang jadi rumah mana deh udah kan wajin kah kan mudrang berarti rumah apa itu wajin kah mau semua wajin kah mau ada kan itu ati gabaabdutti amma sayyibaa gartee na dura heerumtee ta amma ilmoo qabdu tanama duratti heerumte sayyibaa yoo kaniin fuudhu taate yoo kaniin handuu taate isiinis kooka duudu taate waliin jannata teenya moonaaf isiin moo jaarsa duraan dubrummaa irraa fudhatee wajji jannata seentii gabaabdutti saniif gaafinte kana gaafin gaafii kanaami kana eka maaltu karaa dheeraa si oofere ta ilmoo namaa qabduu fi ta dubrummaa hin qabnee fi maal magaalaa jila san maaltu sin geeti sayyibumatti hin fixxu moo sayyibaan bee addunyaa nama jiraatee gaafa galgalte yoo habraa wajjin jiraate rakkoo hin dabarra maantara miila warra qosuna yoo nifi dakatoo jiraachuu baanne yoo egaa yoo ka duraa jala gartee jannata seente ammumaan irraa feetta ta biraatii fuudha kanuma dakatti amma jireenya addunyaa kun akkuma dhiyaate fi fuui loonillee itti wafee jira zaman akar sanii sama sanumaafin gaafii tana barre dakatti addunyaa addunyaa irratti waan eega dakatti kan dhabne jeeti dakatti akhiratti akka hin dhabne jeeti ta dakaa wayyeetteeti eega dakaa kan wayyi jeeti wallahi dhageeffadha yemma hadiisatti walii dhufee jaartiin jaarsi yoo gartee dura du'e nikaa osoo isaa qabdii jaarsa jaartiidha inni dura du'e yoo inni warra jannataa ta'e isa booda yoo kan heerumin taate isa booda yoo kan heerumin taate tasaataati isa booda yoo immoo ka heerumte taate sayyibaan ta ilmoo qabdu yoo ka isa booda ka heerumtu taate ka boodarra heerumte amma ta'e atimma sumaa wajji inshaallah sumaa wajji amma si galte amma kanaan irratti eega gartee xiyyaa tanamaa ta'u xiyyan ta'in anneen tanamaa fuudhe xiyyan taatu kasaa gurbaara duraan taate malee ati amma sayyiba fuute moo dubura fuute naasiraa dubbii gabaabsa angaafi gara mataa kiyya gaafataa jiru wal qabatti saayibanii hundi wal marannee tamasi gaafataa jira ebar bee khaybar amma ati yoo sayyibaa fuute intalti ati fuute tun yoo ati duute si booda yoo heerumin si galee si hojii jannata seenti si booda yoo heerumte immoo ka boodaa sanii hojii jirti sani ka boodaati hojii jannata seenti ammoo si galtee ayye naa galtee yoo inta gartee sayyibaan fuudhe yoo maati sayyi daagifat kaduraati hojiin kaatu yoo maati sayyibaa fuute jaarsi si karraa du'e jaarsi irraa du'e jira taatimma sayyibaan amma ati fuute tun si boodarra fuudhe akkasuma oksii miti akkasimi waliin dulloomtanii yookaan isii yoo si dura duute ati boodaa yoo duute isin lachuu gartee warra jannataa taatan jannata walumaan jiraattan jaarsa jaartii isin
Kara tanam bareeda ye. Akkana taanaan sirriimi? Kara tanam bareeda laki wana warsha sakka nunga mnu. Waa wal shakkitan hin qabdan emma. Tina waa. Tiim emma. Laki wajjira chuna kara yerado. Maa jette? Kana laki wajjira chuna gara dawumri yerado je. Tanallee kun jiraadhu ati jabeeysi laal sayyibaa san jabeeysi. Nagaa waliin jannata seentan inshallah rabbi seenaa warra jannataa rabbi seenaa godhu. Amin. Abshir ayya. Jaba immoo ati ajaa'ibaati wallahi. Addaati kun. Uummat jaba. Uummata ajaa'ibaa dhufe wallahi. Salaamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kenal? Gak apa? Hani biara apa kan itu? Ya begitu ni? Biara apa jirta beini aye. Biara apa kan itu? Biara na haram dia mu berbadi macam itu aja. Haram aja jadi mungkin. Lekin haram umrah bocor. Nyoj. Macam itu aja. Madam itu nyoj. Ya. Aye. Nah itu aja umrah bocor deh. Jadi mohon mau kijimnya sih. Nabi tanya amma biar nak kesati nama tawakal nak nesen tani. Nah sih tawakal nak nanti berarti atas itu nak kijimnya penasaran selalu dia. Kijibni kijiba. Madam yojis garte umra goru zindande isu atimmo umrate dilida umrate mo rabbi garte sunmarate bala akas. Duranu madam yala demte umra goru dande isu. Tawakkal nas garte ni khankam ne nin qabayette sanilan kijib. Bekama akas. kijimni soda kon ka haram dia mu kijimne jette barani kijimne sheha. Oh kijimni rakon qabu harama seenuf kijimne kasi. Madam sotta gede ana. Madami san kitaba madami khadid ka sana di saba madami kitaba makka seenuf garte kijimni rakon qabnu madami jettu sirrimti. Kijimni kijibu harama seenu jette mali jette kijimni kijibu. Sigale? Umrah nama sih. Mat. Umrah nak kami tidak lama umrah. Muhrima male dakun dorka. Terserah ke baluga rabbi harka jirti. Sumada dike balamti mo dila ati dilo itu. Wari gari ni mo mau ke balam tujan. Wari gari ni ke balam tujani rabbi beh. Saya kerja atas kesehatan umrah juga nama dia pun akan selama. Mat. Madami wana vana rababe itu beta nama jawadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Umrah ada kuda perte hijim ni mangka buzan. Namni kanya. Jadi kagak apa ba? Dugu masih namni kanya. Ayah gawi cagabat. Ada mana tu kong kaba? Kuya tu ko aku mata sawal itibu ni asana mati ni lama sidal lagi injiri. Lama sidal lagi ete ni. To ko sidal lagi jenna nirga asana mati natalak de lama nagu ti jete lama sidal lagi injiri. Ayye. Achi boda guyya sadi boda rajatu jedhe sila loltaan qabnu waan ta'eef nu lachuu gaabbine rajatu jedhe hundeeffadde. Achi booda immoo erganaa ilmoo tokko wajjin argannee biraa biyya Suudii dhufe ani. Dhufte. Achi booda ammas walitti buunee tokkoon si xaallaqee jedheen. Amma akkamitti ilaalamani kan kun kan duraanii sun kanarra jaatu jedhe deebi'eera moo akkamitti ilaalama? Kan irra jaatu jeesam dikkannaa deebi'ee jechuukeeti.
maal si deebi'e oo dhume kute lama kuchiifte kasadaffaatiillee kasii jirullee maa salaamaa gootee jirta Ayyee. akkas yoommoo ati lama sii qeebatteen Ayyee. lamaas tallaqa jetteen akkasimi lamaas tallaqa jetteen lama kute tokkichaa si hafees gartee hiikte Ayyee. wanni si hafeen jiru akkas Amma walitti deebi'uun hin danda'amu. hin dandeessu Tole galatoomaa jee qabi kaatanii isin barbaade mokkoree dadhabee asaree irra na buusa rabbi. ayyee Ayyaa ulfaadhaa galatoomaa. galatoom السلام عليكم Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ايه Halo, السلام عليكم harus nyoba dengan kata kok. Waalaikumsalam. Dasi kalau Ustaz, dapat dari kiai Zakara katanya Zaka nama madak odun dendam. مايت زكاة Saya nama madak odun dendam. إذا دي زمان تروك Iya, Zaka mana rahi waktu itu kan dendam barang ini. ندندم أديرا خي أبيرا خيديف أبيرا خيديف إسما خيديف أدا هابو فرقرا أبا خنو دنديس والرومان كم Oke, kenapa kami juga lu dendam sudah marah ke desa sih. مسكينة فرق خي مسكينة أبليدي تيتا مسكينة تي فخنو دنديس أبليس خي خمان كم نخنو دنديس Oke. يوم ما كمان Zaka jadi itu badai tak di situ, Zaka tahu ni dia tak di situ lo kenapa? زكاة ما سيجا فجيس أستيت مخنو Itu malam tu, lalu itu apa? أستيت مخنو جمال تيمت سوزي ما يرجف Galato. Oke, galato. Gasi baik awal udah modal nak kabar betul. بدي Gasi lama sa, nak kabar bede. Gasi lama sa mutu nami tu kuyo abang nasi ada mana tu odin ode. Soalnya nama askal nama odin ode. Soalnya saya hendak tahu jalan. Soalnya nak kas. ada manati babba manati abbaan manaa ada manaatiin baatiisni odaani garuu oduuni dhabu mana keessatti alumatti odaan malee mana keessatti odaan malee alatti hin oduuni gar tokko addaan hin dhaqan isaan Nak wal jiran isa nama. waluma dubbisa Kuni walillee inni haga waggaa lamaati waliin dubbisan. waggaa lama waliin dubbisan Waliin dubbisan. waggaa lama waliin dubbisan Ana salama. hin jiru wanni kasii wanni kasii hin jiru dubbisuu qabani Hatta. wal dubbisuu qaban Yoo rakaasu didoo. Yoo rakaasu inni siif irraa buufte ka itti ergitee didawwalte waa kas Galato. Itu warna jala babbadde waan godha. Udah wal marqabad. tabadde nu furtee maal egaa tabadde kasi jala badde nu furte salaamu alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Kam Januari. Akam naya bagu. nage alhamdulillah fayya Ustaz agak baik kau. Dubartii waliin talawii jaaladhee wajjin jiraataa ture. dubartii wayii jaaladhee waliin jiraachaa ture Yaani wajjumaan laayii dabarsee jechuudha.
لايف يول اندورست أما إذا بعدي سبيكي فورو بربادا شريعة نكب يا نكاح قرأت شو فيتا أما إيه إذا نكاح قرأت شو بربادا بدي مولي دلائدني جرتا لايف كسبي دلائني دلائدني مي دلائني أيه duraan dursee beekta laa wanni jiru wanni hedduu gartee nu yaachisu wanni hedduu nama akka malee nu godhu wanni gartee gochi gartee zinaa kun dilii gurguddoo kabaa'ira dilii gurguddoodha rabbiillee walaa taqrabu zinaa je zinaattiin kalaawinaa zinaan godhinaa je duba kanarraa gartee toobachuu qabdan siifi isiinis waan kanarraa toobattanii eega toobattan booda ji'a tokko wayita isii dhiinitti dhufe nikaa godhachuu dandeessan akkas si galee akti toobattan sheenawu isin lachuu badiirraa fagaachuu adda fagaachuu si galee isiinis sheenoo itte atillee sheenoo itte waan kana akkamitti badii tana gartee dalaguun qabnu gartee akkamii waan kana goona jettanii yaa rabbi nu dhiisi jettanii gara rabbii deebitan eega siisii gizee dhiinitti dhufe warratti ergattee akkasitti nikaasii godhan akkas si galee okay yoo jidduu kana keessa haasa waliin yoo haasa yooma rakkoo qabu jidduu kana keessa haasa waliin haasoytumma hanga nikaa godhattu hin ta'u qaxqaxi amma haasa wadda dhaabdanii ji'a tokko gartee inshallah rabbi ragaatu ji'a tokko gartee isiinis toobaa godhatte atis toobattee dhiini gizee itti dhufe nikaa godhatta إن شاء الله ربي خير وربهم لسناري رسوج جزاكم الله خيرا لا في كثير حديثة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله لا في وجد برسنا لا في وجزنا زيدان إذن ودما السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكم شيخ قافية قافي وين كوا بكا نتهجر نسنة دلقا يرو دواما في تنبوتا أوبر تايمي جنيوان دلقا دكني بيتنا فتا دلقا سني مديري مانترو ندلسا پر بيت جيمي بيتا بيت سافره ergasi abbaa sharikaa dalagu bira deemee maallaqa nu kanni jenneen wanti fidaleenye jechuusaa akkasirratti nu kafaluu dhabe jechuudha sharikaan inni haga inni dhufu isiniin kafaluu nu jee inni immoo amata lama akkasitti deemee hin dhufne sanii naaf hisaabni tokko waanuma hanga maallaqa keenyaa sanitti qiyaasamu garteeni waan akkasiisan kan inni suuban qabne fudhanne jechuudha nummaa fudhanne mana geessan bakkuma jiru jechuudha. Maal fudhanne? Wayita gartee inni dhufee isin haa kafaluu jisnin jee akkasimi? Akkasuma jee gurbaan isaa fe'eera bilbilee gaafanne ana dhufuun barbaadu maallaqa isin kanuu dandaarraan qabuu nun jee abbaan bakka dalagaadha. Ayyee. Akkasitti inni kanas dhayne gaafanne mere akka keenya akka dalayne ni beeka inni suma wajji jira kan nu irraan qabu jechuun numa wajji dalaga numa inni suma wajji jira nun kan inni jechuu achiin didee hafe achirratti nuti sanaaf saabnee tokko wal taane innis ni beeku beeka waan san fuudhanii fuudhuu baatanii irraa huban qabu akkasitti wama xiqqoo takka fudhannee galfanne jechuu akkisan wanni san amma hanna ni jaamtiidhamma maal wanni si waan san illee geessuma wanni si maal fudhatan wanni si fudhatan
maal fudhattan wama mana kaisaate ay yoo inni isinin kafalu jude waa mana keessa waan nama hattanire haan naa bartun inta'u kaddi inni kasin jirtu inta'u jechuun dhorkaa jechuudha. Dhorka isa rabbii gaafatan maallaqa keenya sanii osoo inni beekuuti osoo kanuttis dalenne beekuuti nuuf kannuu dhiyeessu maallaqa. Rabbii isaan gaafata zulmi inni gartee kan isin godhu zulmi rabbii isaan gaafata haqa keessan gartee isaatti gaafatama isin immoo waan isaa deebitanii kan inni kuma hin qabne hatuun hannatun dhorka laa yajuus. Okay, amma gaafii lammataa takka qaba. Sanas obboleessummaa nama wal bira jirutu wal gaafate beektaa. Jecha rasuulaa tokko dhageenye jecha waan nabiin hin je'in namni jee ajaabarraa bootaa takka qopheeffataa jecha juwarteemi kan nabiin jale salaam beena jecha san dhageenye. Kan irratti maal jennee wal gaafanne fakkeenyaaf hadiisa da'iifaa maal hadiisa kan jiru kana hadiisni da'iifa jiru kunis hadiisa nabirraa sabatee miti warri hadiisa da'iifummaa akkasii san habaatu sanoo jecha lakana waliin simatuufidha. Warri hadiisa kitaaba isaanii da'iifa baasee jechuufeeti moo namni da'iifa dubbate? Da'iifa hadiisa da'iifa hadiisummaa kunuu da'iifa ta'e tuma hunda lagamne jedhame da'iifummaa san nabii raayis hin dhufne jechuu yaadni fakkeenyaaf. Yes laala akkaataa jira لما رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تيتسنيت من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار جي نمني غرتي كيجبن الرخاء جنة اي بدخيسا بوتا قبيفت جي قبيفت فليتبوأ مقعده من النار جو خبر بمعنى امر جانين خبر بمعنى امر قبيفت جهنم سينا نمني غرتي كيجبن رسول الرخاء صلوات ربي السلام عليه حديثني كن دوبني دفا حديثني كن دايفا دفا منكرا دفا موضوع يجو والرسول جين فوتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جتة مرتي خيسقاو موضوع يعني منكرني سوان جر دايفني نمني حديث خنا اوديسو سغلا نمني غرتي كجيبك ابو نمني خجيبك ابو يو خيسا سينه نمني خجيبني سا اكان هما يو خيسا سينه دي دايفتا دايفا كان ولك كماني طرق ساعتين كجبه سنيجر أما وري حديث دايفا أوديسوس تنافو لما إنما حديث دايفا أوديسو جدال جانين نما قرتي حديث قرتي دايفا أوديسو جدال جانين جبا هما يجو جدال من الجداديل جانين جچرا سولجي أنا هاي نسينا ولا نسينا دايفا قرتي نمني حديث دايفا غرتي اودو دانين بافن اودو غرتين برن وسي حديث دايفا خنا غرتي دايفا تو خيسنك الرادوبت جلسينا اوكي يا شيخ غلطم جزاك الله السلام عليكم. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Akam Syekh naga? Faya alhamdulillah. Yirtu. Jir. Sudah darar rewet wa masalah harus gafan na? Nggak gafin kan? Iya. Saya kasihkan sudin jerawat tak? Jadi waktu kerja saya tengok gua nasi kalau tak tuh mata buju malam asonne aktif singkoran ne ammo warga gafan ne fude mo tumang kabe gashe tumang war berangai. Bima lamu wal biftan wal jalatan nikah goratte? Nikah goratte abbat bibi ko bimati. Motuma fude gashe. Motuma fude kabe gashe gwa gashe mo garagal se biyan di mana nya biyan ani jamga so mana hayen pure.
Esa taayattenati. Soomana ta biyya taa'in jee warma bira taa'in jee warma sanatti galtee amma gaafa soomanaa taa'in jee nuka ishinan diibeesuuti naan jetten kanatu nama sii godha amma gaafa soomanaa taa'iti amma silaati reefu galtee taa'in jee ni beekta. Ani sirraa dhaleen qabu si argeen beekuun taa'u nan deema naan jette hin deemin jeeni utaaltee deemte dumaan quban qabaatin. Sirraa dhaleen qabu si argeen beeku ani niin deemaa jette ayya keen godhu. Sirra dhaleen beeku ammallee silleen beeku agartee laabim nan deemaa dhalan qabu mana onaan taa'u bichi naan jette deemte dhuftee akka dhufteeti dhufatte. Dhuftee suudii. Dhufte suudii uga dhufte immoo oggaa dhufte naa bilbilte immoo oggaa naa bilbilte eenyu wajjin dhufte naan hin beektu naan jettanis maqaan dhoofne oggaa eessee dallaalaa sana isa ishii fide san uta jee qoradhe bira ga'e oggaan arge warruma biyya keenyatti. Maaliif jaarsi biyya fiddee jennaan rabbiin biyya kan wallaan hin beeku akka isheen jaarsa qabdu hin beeku natti kakatteetin jaarsan qabdu jee fidanii waan itti baasu bicha naa kafale rakkoon qabu ani waan faayidaa kiyyaatti naa jiru baada ijoollee biyyaa taate rabbiin biyya kajee kakate. Amma kan hin boole birrichi kaffalee fi harkaa fudhadhe oggaan dalagaa oofe na biran geenye dhaggee fiduu eessee huduudara jirti isheen kanan jiru walakkaa suutiti. Ishiin na biran geenye achuma dalagaa oofe ijoollee mannaa oofaa jeen oggaa dalagaa oofan ulfa qabdi. Ulfa qabdi? Ulfa qabdi. Ulfa kan kee nin bubbochi oggaa bochi maal taatee bochennaan natti himuu sodaarte natti himte boodara kadhadheetiin gabbaruma wal keessa natti himte oggaa natti himte hambara ulfaa jetti duuba maal natti himin jennaan ulfan kennee jennaan oggaan karaa dhufuu naan jette yalla faatu ulfareefu taate gaanga qabdaa baatti guuttadhu booda maal walitti dhoonnaa jedhe daashiin immoo ulfa baay'ee takkaatii lamaatii mitiin kosmuuti gaafaan inni kaa godhadhu san ani immoo baatanii kaa godhe baata saddeeti gaafaan inni kaa godhu san su'uudii nuti daashiin ulfa baay'ee takkaa qabdi. Ogaafaati ni kaa gootu ulfa baay'ee takkaa garaa qabdi. Ulfa baay'ee takka garaa qabdi natti sininne jechuu abbaanis hin quban qabu anis quban qabu inni kaa wal godhe sababa ulfa baay'ee takkaati ani kun baatu sannaa kaa godhe baati saddeeti amma ishiin jeen gadda deessi manuma rabatti gosa wallaale amma dhuftee oggaa dhufte na biraas hin geenye mushaaruma irraa namuma ijoollee bira dabbaree fi uummatni kun ni kaan hin jiru jaanni kun ni kaan jira jaa wanni kun akkam silaa godhu. Ati quba qabdaare quban qabdu irraan beeytu abbaanis irraan beeku dhageeffatu irraan beeku si galee nikaan numa jira nikaan numa jira akkam godhu deemta maati hin dhageessu dhageessa salaamu alaikum nikaan ni jiraan jee rabbi nu haa baasu ayya amma ishiin immoo akka jetti nikaan kan kajjiru na dhiisii jetti yoo maal jette maal si jette gaafatu nan danda'ame miirii waan akka faraman kafalu maal si jette si maaree na dhiisi jette maa meera deebi shabakaan isaa mashaqqaa kaaye wallaahi nama dubbii ajaa'ibaati dhageessa shabakaa kiyyanna rakkisi duraan naan dhagaa shabakaa keessi rakkise mee isiin maal na dhiisi siin jette isiin maal siin jette mee maal akkam na dhiisi siin jette isiin akka baadawwan kana dalagee oom jideessi jaaladhee seerumee atiif immoo baadawwan kana irratti dhageesse dasiin hin jiru way booda gartee walii gadi ministeera wal qabnaa way wal jibbinaa way booda wanni kun sitti dhagahamaa inaan jedhe ulfa garaa qabaachuu sitti himteeti way wanni kun sitti dhagahamaa sin jette akkana duba maal jetteen ati ani rakkoon qabu jeen kun hojii rabbiiti silaasin itti gaafatamaa ittiin gaafatamaa waa dirgidee rabbii ittiin walitti maqaa hin oofannaan jeen immoo garagaltee immoo amantaan irra dhabde waan akkanii jechuu ittiin naajonnee tokko fakkaateti haasuma.
دبورة أما والله ما قالت نكان جرامي أكيد مود نكان رقم نكان قاسي إيه دمه نكان خلاص ركون کو ولا تنوري رب سياري رس إن شاء الله بيت تسير قدوة دبيت है तू सिर्फ तिल्ले ती बर्रे तिल्ले तो है इंडे से साले सिंदला वो अच्छा ये तेगला तुम إن شاء الله هدو से يرجو فترة رب से अगर गालो إن شاء الله رب صبر की पाकेन تات إن شاء الله رب से अगर गार يا آمين مصيبة نال شريعة الإسلام تناف إدعاء قدّا ونيتوف دبرتي لالدو والفباي تكا تينيرمت تكناتو نفيفون بيت اتيافون بيت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نكان كم سيتي قلت لك كفنا وابس نكان شبهة تك غرتي وري يوم ودو غرتي بيخني يجو ودو بيخني دلتون الفقرا قباتشو ودو بيخني إن اللي فودون تو وري نخا قرول نخا قرون تو مجو تنم تقرا قوان كمان نخا جيتو كوت أكا يوني تقراني تي غرتي جيتو قرا قبدو تسينو تون تكاتو نفيفو فين بيتو المور تيافو إني كده تيجي يوني جي الموجية تكاتي قيسين غرتي ورينيرمت نخافورني إذن تناف ورّي غرتي دبرتي والفقر عقبدو دبرتي والفقر عقبدو ودول الفقر عجرو الفباتي سدي باتي أفوري إفمايو الفيسة فورون دوركا نخايرون لين دوركا انجرو إيدا منخان يوم مو كتسا غرتي نخان كون كهيدا متاتيو ورّي غرتي نيدا مدي يجرا ورندن دي أمجي يجرا تنافو يدو عن غرتي كان خلافة قبدو ومت كناتون غرتي شبهة أجايباتي تنافو يدو نماناستي هالي أمني خيني خيسة جيو أكملي نماناس وصالا لامه إدام كون يدو برباچسا سيغلة إدّا إغاچون يدو برباچسا أمچون دو سلا إدّا إغاته وصوابيته إدّا إغاته سلاهي رمتي مغمى براب بديتي دلك والله أعلم أكسي السلام عليكم أختي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ دومينغو إيروغا مثلا خلافة قبدي مثلا الدو خلافة قبدي نيمبخ مثلا الدو خلافة قبدي ورغرتي كم يا مشافي فان أما نخان ومان قبورة جوجر ورغرتي نخان انتوجان دبرتي الفقر قبدو ومنهم مسلمين ولما يغرقودون ابن باز نخان انتو دبرتي الفقر قبدو ترمى ودو كون كم نخا قران أكس مثلا الدو مثلا خلافة قبدو أيه ما جته كائن كبار فمن صالح أيوة فمن Saban dulu biara tak sama kayak saja. Saban dulu biasa naduh. So huji erte nanti bayar jin. Soalnya behar mang biar toko dat. Ebe seman beho pura. Iya. Jadi sih biasa nak kerja di daerah ni nanti ya arte pura. Osman beho ya tu. Egat bodoh degi ki hafalai lera wani nak kerja tu ni gitu. Komen sana. ما سرنجرو ما سرنجرو دبدي لا فتيتي فرتي لا فدي بري دبيت ما لا فدي بري سخفلتي زمانا غيا توكيچا خفالي ويا ركعة ياك انغسو غافي كبيرات ما في أكان ثلاثة مغرتي بيجي سرانو بيارا باتنا خيرت كدونا ما فين بيرانو مني في ثلاثة جبتوات وفني سيامني سوبات تيجيني ثلاثة خنا خيرت في تشوفي كني وان غرتي غدو سيور باجوفات وفني زينجني قالوا انتم ستشوفويتي بي سنتي سراتي سوتيان غرتي سان سينجان تنتي أمبر أمتا بيارا باخنا نا جايب ستاني برلال أما سقوفا متوانا غافينا كناتون ما دامين تون جيزي جولين تون
جولين دوبرتين تينيتون جزي صلاة ما يامن نيار كريساني صلاة الجرو ما إسي يامن ما لجزي سني صلاة الجرو ما ندامن يا بليزو أجايبا يا من أبغاني برسالة لوان صلاة كذي في التوان أنا بدي سنجاني صلاة ما أنا خير بيجو أو سنك سيوزتي من بقولك هذا بيان خلاص سيوزتي من أدلة الموجة كاستخاسن وارا كونغابو سي صلاة الجرو جزي صلاة في الت منا سنتركي جزي صلاة في الت نياتا نوديس يو جان وما تيمت صلاة ما خيزت تستير أجيب دليل نجرا رجعنا كنا نجرا إيه شريعة خيز نجرا رسول الله صلوات ربي السلام عليه اتدرا رسول الله صلوات ربي السلام عليه قافتكو صلاة عصري بود ركالة مسألة خنا مسلمة مسلم دلائدو سي ترجت دلائدو سي رسول ترجت رسول صلاة الجرا ديمي رسول كونو كي صلاة الجرا ديمي تلاقي كنا سنجان صلاة كنا ما صلاة مالف صلاة تجيني ويتني سياخه الجيرة كيفت قافت ودون صلاة الجرو كيفت دوبا رسول صلى الله عليه وسلم عليه وانغو تك تيمي فيجو تنافو ما دامي ويتي سيامت isini salata jirummo odo agartu isiyamun barbachis siyamun qaban yommo isini salata jiru salata gize fitte bishan nadiyis salata gize fitte wana kana na godiyo ette dagefa dotilen ida geisa silaw salata do yurtu ida geisa salata ragize baade demte wansa geista akasi sidigare akasi tanafu jazakumullahu khair jaza wallahi wallalumma jalal rabbuna abasu حالي نتخيس جرو أكنا يا جرخينيا ربنا واقجلتو والله ربنا سترو حالي قرتي أوازن خينيا خيس جرو ولا لمان عالمني خون خيس جرو عالم الإسلام أكمله دنيان عالمان قيامة كان خيس جرو عالمان قيامة خيس جر سيقولي عالمان قيامة را الدنيا قرتي بيتي شفتي لولا ديبيو ولا لمان قرتي جاهل دماچو alama ke amarra jahille dumachu dubartine dumachu alama ke amar lolle dumachu lolle lala dume bi kanjir ranjiru lala adunya gare wal bafte amma saudin kuno riyad belbelu jirti uti tigallakisani beita benzila rorke benzila dollar america tingurguruje dide urba muhammad musulman kun malaga garte more than 3 billion mo 4 billion itti kilaba garte kilaba garte ummata garte farsho fi marre wara kilaba hubba kana nim bitaje barbadu jira diotan kilaba mal bitame kun malaga benzilatin fide kun huti rabbi ittikhaze hutin ganda belbelju jirti amma ameriku ma tidira bar amma ameriku ma tidira nama vivu huti fira dor kun denya kilaba bita ega kilaba mal bitame misaila garte huti tifira da uman tolfanne fabrika ega أو كرانا ما قبضي والله الدنيا دون أكثر إن شاء الله جرى خير نجاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته